Hojay Rimsta ngarang kasu ahan nama gawang babong kampuday lagi drama matung ka hojay mo koi dilong sajing dagi ngarang operation pung ani ada tawraga second times operation mo pung mundangi pung tare da tawraga masano pino umo matung ka masima nang mundangi pung tare ta mo hana operation tawro matung ka ay nungalam dai pung humadai da koi masano pim undar matung da nupi adu lai kidre hai jana masi rimsta rimse hoje asi bai mo pham mage saktam chap manare pukal mi pung khidima siraga halakpa natana upai du phibam da lai aduna dilong sajing dagi masi jomu masana pim unar matung da lai kidre ngasi ayuk ki pung ahum ta bra tai da nupi aduna thobal Alexander koi sigi wo kari sajing sajing wa dati nupi ki pung di sam ne pa nagi thobal saban tom dagi nupi duna adu ningol duna lai kidre adu gini ngasi irang ngasi tawjari bise अखोई इरांग सागनिंग दबनी सेंग हाइजरबदा करी प्रोसेस तौसजिके हाइदुना समाय सुम इरांग सारा सारा लोइसनगी हाबि पोइसोक्ता लैबिना मरम मरगा मसिना पोसकसे सॉफ्टरोपिंग मसाम खगोय अदुना लैबिबा डॉक्टर सिंसु कंसेप्शन ले यंबियो लैगिद्रबे इमुंग दुनो क्याम साम गदगे हाइबसे खंजन मिनरगा खमिना बता ताय aduna stop pa yaure aduna posa si yam sok thok ki bam dalai ngasai ri yam ing chikna lei jaram mani wari sanabai posa koi ms yauna dr masama yauna wari sanabi pisak ka sathai mani adu bo hojiki ma dogi pal du wa ma dalai kibna maram maraka irang asi sok thok ki bam dalai aduna masih posa si hena sothopagi masa numit kudingi sibagi changsum hekla pramar moriga rimsta layang bagi sakam asi pamakta bai phibam dala ani government hospital ne yam section ne yimbi gedra raja singbu nusi bi gedra samoi seng ne yimbi gedra haduna masida lakibani adu musi phibam dala kuni masi aduna lagi posak sida ado lai kidra bagi mapuroi bidu silai jare asi ilong sajing awang lekai degi sisbong gi niran togde mahaki hoina bini ngasi ayuk malam dai pung hum sai jale ki adana kosa asi sai degi in sikna kari tolsi ke kari tana jige na lagi mane adu pibam se usalap degi irang asi sagat pa hokre lekai tana da maram oraga atu tam da lekai tana ma di si pibam tara moya na so kina jini Ini sih jam setengah sih jadi ngang delivery ngang tàu matung tàu boleh buka pungan di kundai kan dokter na dan pasien sih di hadapan kita ke dokter operation tàu ya ngang kau yang dia nak dokter ya tu juga tiga dia wajib sih dah ngang dah tu selalu masih nongol dah pungan baca dah siapa tu tu dokter juga ada apa tu sih pasien dia siapa lagi dokter dia siapa lagi hai cita punya orang dah macam sih macam di mungkin moya ke lagi